clear to te in zain chi bai le vekule tun tum kan video chuan Mizoram Board of School Education MBSC Hnuaiah Hnaruak omte kan en ho le dona Hnaruak zat Hlawh thiam na ngai te exam syllabus form fill up dan tur te le selection process ang chi te kan en ho le dona ni MBSC Hnuaiah Hnaruak te han enila assistant post pathum upper division clerk UDC post pakhat academic officer post pakhat aruakani Hlawh chungchang han en leila assistant hian level 7 an Hlawh dona chu cheng singli sangli zakwa tanga nuai khat singli sangni zali in kar an Hlawh dona ni upper division clerk UDC hian level 6 an Hlawh dona chu singthum sanga tanga nuai khat sing khat sangni zali in kar an Hlawh dona ni academic officer level 10 ani a singa sangrukza tanga nuai khat sing sari sang sari zanga an Hlawh dona ni deal tura thiamna nei ngai te educational qualification an en leila assistant deal tur chuanin graduate to phota na deal thei dona ni tin computer certificate chu triple C CCC kanti nilit Hnuaiah zirchuak CCC certificate nei ta na deal thei dona DCAMO CCAMO MSCTE Hnuaiah certificate nei ta na deal thei dona ni tin Mizoram Middle School standard chintal thiam te tan a deal thei dona ni upper division clerk UDC deal tur chuanin graduate ni ngai ni graduate to photana deal theya computer certificate nei ngaya tin Mizoram Middle School standard chintal thiam ngai bokani academic officer deal tur chuanin English subject a master degree 55% mark mutlina ngai ni computer certificate nei ngaya Mizoram Middle School standard chintal thiam ngaya tin B.Ed du tu sama chuanin nei kha angai bokani B.Ed kan lo nei lo ni pon kan deal thei thawani kumbi thlia chungcha han en leila deal tu chu kumsom pariat atanga somthum le panga in kar an ni turani a STSC da tan kumsom li thlengin an deal thei donani deal dan tur form fill up dan tur han en leila deal na form hi MBSC office chal tlangai zola cheng somnga choina lak chhuat thei dona tin online atangin MBSC official website www.mbsc.edu.in khatatang khanin athlonin a download thei bokani website link chu hemi video description a hianin ka da kan lo check out don nia ti chuan dilna form kan download ta kan print chuakanga form kan fill up don ani document thil tel ngai te han en leila birth certificate xerox copy self attest nei vek turani tuna kan han soi tur document zong hi self attest vek turani birth certificate xerox copy angaya educational certificate angaya mark sheets thil telangai bokani educational certificate le mark sheets xerox copy angai ani computer certificate xerox copy self attest tribal certificate xerox copy experience certificate thei hi kan nei chuan thil tel turani a kan nei lo ni chuan in angai kher lawani tin passport size photo copy pahni atharlam berkha kentel tur ani bokani kan dilna form le document thil tel te chu MBSC office chal tlangai zola office un chungin thelu turani a online atangin form hi submit thei don lawani last date of form submission chu thale august ni somni le paruk sang ni le somni pahni ani don ani last date of submission chu ni somni paruk thariat sang ni somni pahni ani don ani aizol khopon mun thlazok omtele zinrem chang lo te tan chuan sumoi nemo midang kalrem chang kentira submit tir te po kha thayome amai ro chu postala post mangin thon lo turani kha hriat turani bokani exam fee hi chengza somnga keini STSC ta tan choenga ya general ta tan chengza ni choenga ni exam fee hi a khesin asum fine pek turani a deal na form kan submit rualin office exam fee hi MBSC office submit turani donani exam hun le ni exam na mun tu te chu nakina form kan submit a last date form submission last date nuwa khanin hriat tir na anon ti chuak le donani MBSC official website ta chung te chu kan lo ngai chang don nia selection process toiten han en leila assistant le UDCB ka written le interview om dona written exam syllabus an en leila paper pahni om dona ni paper 1 le 2 omanga paper 1 marks ni paper 2 marks ni full mark zali ani dona ni paper 1B ka hianin GK marks za question somnga omanga general English 50 marks 25 question essay writing 30 marks
English comprehension 20 marks ani don ani paper 2b ka hianin basic computer knowledge marks zapu 50 questions ani dona simple arithmetic 60 marks 30 question ani anga general intelligence and reasoning 40 marks 20 question te ani don ani essay writing le English comprehension ti lawa chuan question zong hi MCQ multiple choice question type vekani don ani kha hriat turani academic officer selection process en le ila hei po hi written le interview om dona written exam syllabus bi ka hianin paper pali om dona paper tin hianin marks ni an puthau dona ni chuan total mark ka marks zaria tani dona ni paper 1b ka GK current affairs 200 marks ani dona paper 2b ka hianin English comprehension basic computer GK reasoning kan titele dang te 200 marks ani dona paper 3b ka hianin essay writing precis writing letter writing idiom and phrase kan titele dang te marks ni pu ani lenga paper 4 a hianin poetry drama fiction kan tiang chi te kha ni don ani paper 1 le 2 hi MCQ ani anga paper 3b ki MCQ le descriptive type essay type kan tiang chi in cho pol kha ani don ani syllabus detail te hi kan soi vek lawa advertisement a hian chiang takin tar lan ani a advertisement kha kan lo bi chiang don nia tin application form po hi website a download thein a oma download thein a link chu video description a tho hian ka da a kan lo check out don nia Hnaruak te hi mi pakhatan pahni pathum te po dil theya amai ro chu exam fee a hran pa choi angai don ani hriat thiam lo zona nei te kanomani chuanin video comment lama khanin kan lo soi don nia